lo fatu le tata poklami ni fo yaso se tama se tina se uso se tufino se wo mata fo le sume fo fengainga mo la tu e kalisi e fia ia ma le tunu sa mo fa ona mai mo mai nei poklami po nei fa so upu valo ango ni taimi fa talo fatu le swafu magmano Yesu Kristo. Asu se autu o tata pokalame funi asu fa pina va pe fata nu valo anga ngampa ia I lo volanga. Fata nu valo anga le ngampa ia o tuna kia oi I lo volanga. Asu se mau tatu te tilo ai te fia mai ia le perfecto Yuelu ia ma le apostolo Peteru. Se tatu tilo o le ase fi au o mai e au mai o tatu au tu fata unu valo anga o folfloina e le ngampa ia te o au fata unu. Se tatu o le tisa Yuelu lo mta po ilua fai po lusu valu tolu lua. Totonu e tau le whamanatu pe tau le whailo atu le perfecta Yuelu se tasi nei foi o minor prophets se tasi foi neo perfecta ta ua le atua te mestanta va pe atua ta ua perfecta le titina va pe la iwa le ta ua le ai o le wing o le na whainua as a minor prophets or not just to sing I say tasi nei one of the major prophet of God o lo tautala me ta ua ma mea o le atutupu Iona po nei so ta ua foi la perfecta le Yuelu dato si fia le tu si nei Yuelu o le e tangata ta fa pe e o maua le lipo ai la terno ai Yuelu ai isi ana tutu singa I ana mta upui pe le tautala ya yutaya apa nu o Israel ai stangata o se ata fa le nganga ya tatou en punei ai o mai nei asu tato te mana tunatu ai faile ma se manatu fatu puai o tatou loto o se au tau nei valo anga punei fi perfecta na mai foi perfecto Yuelu todo se valo anga masai no tatou ilo mo le fai pulusu valo le fai me fai pulusu valo muli ane u ina o lilingi ifo ai lo wanganga I lunga I tangata uma o na perfecta mai lea o tou atali ma o tou afofine fai miti o tou ina loa whaalinga o tou taulilea o te lilingi ifo fo I lo wanganga I auna fine so le upe na auna tane auna fine I ona aso se tatou wola le I le galuega la matapo I lua o tatou silifia le ma tatou malamalama foʻi la Peteru o se tasi o apostolo po le so o tāua lea a Iesu ia o se tasi o apostolo matautia foi ana tostosiga ae manai e le mele o toe mai ua toe fataunuu le ua fataunuu le apostolo po le au apostolo a Iesu a lena fai ia Peteru ma ave feʻau fataunuu le valoaga na vavalo mai ai profeta Yuelu le galuega mataupelua fai pesufitu fai mai loa ia Peteru ona aso gata ai o loo faapea mai le atua iʻu ina o lilingi ifo ai loo agaga I luga o tagata uma lava ona perfecta mai ai lea o tou atalii ma o tou afine loa faaalinga o tou taulelea fai miti foʻi o tou toeina suvalu o ona aso foʻi o te lilingi ifo ai loo agaga I luga o auauna tani ma o auauna fine la tote perfecta mai ai amen ke tatou tilo tatou autu fataunuu upu valoaga ua mai le gaga paia toe I lo olaga e au fatau amen la le
Sili mo tatou le ale me lo fata I le ngaluenga mo tapo ilo. Tatou tilo perfecto yelo le fena tuai. Pe o mo famanato fai lo atu o yuelu se tasio perfecta la titi e fa solonga mai. Ai le la titi o tangate o se tasi le perfecta ta ua. I puvalo anga I tau tala mai ele perfecta yuelu meo la tutupu. Au tatu tilo I fai upu e lusu valo. Ele upu le maulu sa fai tau. O tatu ilua ina. Sava valo ia mai le perfectanga I nei whena tuai. Na whaatari le se ia o le taimi ia whiu mai ai le ngapa ia I le ngaluenga mta poe lua. O le wingo le valo anga le na valo ina mai le anganga pa ia. Mai whena tuai si o whena fu. Te lo whapela o whea tu. O le von whaatari tangata leisa ia le anganga o le tu o whena tuai. A le mele le whetau whailo atu. Se mea lilo sa le lo tangata. A leo o whaali I le ngaluenga mta poe lua. Tau tia le mele. E se lu tafu le mo tatu a whai o na e tau maso sa lopo tai a ua o iai le ngang pa I atu. Te muna whai la toi. O I le tau tala mai le ngang o le toi au na Italia leo na nganga. A Italia le ngang o le tu. O na I perfitani mai lepo o na Italia la I mea lo fua I fua. Iai mea le sa mle ngang pa I whai lo I atu. Hallelujah. E au tatu tilo la ia le ngaluenga mta poe lua. O I la le olo pata uai le perfectanga. Na vavalo mai ai perfect yuelu. Na tautala mai ai le atua I lona perfecta yuelu. Le o fata ngaluenga mta poe lua. No tautala mai ai o tu lai pe te uwhai atu I moto te ngata. Ma whai loa te te I lato. Le o ngā nei tangata. Le o ngā o so manisi sa I atu tongu. Le whale puto I lunga. Le whale sa nofo ai po sa whai lato whongo tanu whata tali le teme ngangpa ia. Le masalo mia le moto tangata whape o tau tala mai nisi o lato ngangana. O tau tala mai tangata I lato lava ngangana. E whai mai isi o lato whamsino whape o na nā lato. O whaalu mo I lai pe te uru me na tū lai ele pe te uru o na uia te ia le mano ngangpa ia. Ma tau tata lato, ma wha mata lato, ma wha mama lama atu le moto tangata. Le ele I o na nai lato. Ale mele ta ua le utupui. Le upuni whamai la perfecta yuelu. Le aso ngata I une lingi whailo anganga I lunga I atutu. I lunga I o atali ma awhini. Leo o atali e pe telu le mano le ngampa ia. Whamai la wale te ia wale te ise fefe, wale te pole, wale te pala ai. Tu lai pe telu whamatala whamamlama le nuu. O le moto tangata, le meo tupu. Lale fe aule lalo o male mai. A tato talia le mano le ngampa ia. A tato talia a ngampa ia o tato tangata. Whai mai a he ala apostolo Paulo no matali whai anano Timoteo. Ele se anganga I fefe ai. Ai a tato talia la le ngampa ia. Tato te le fefe tau le mea moni, tau le fe au. E se wou, e se uso, e se tangata, e se tamā, se tina, po wailava, se pole alo company, ke tu lai ma tau le fe au. Aua ni tau fia se fe au mai le ngangi pa I atu e au na tau. Lai meo tatu e tero tatou tala, mai tu lai e teo le motu. Ua fia o le lingi mai le mana o le ngampa ia pe teo. Papatisa pe teo le ngampa ia wala o esere langona o I te lato. Me o tu lai lo pe teo ma whamatala ma le loto toa ma le efe mata o tu ma whamalama le mo tangata. Le me o tupu. E se tau. So,
o se whamalosi fo lea i se au auna i se tuafine i se uso se tamā se tina o tau ia te ia le fefe o tau ia te ia le popole o tau ia te ia le pala ai te mana ai whai loi atu o ia e talia nā le mana ngā pai pia e talia ngā pai ia atu oi i te tonu ia atu oi o le atu wele ia ia atu o se fefe po se popole se mea te tau tala te tau na i tau tala i tau na tau le mewa mai ngā pai atu oi i se uso i se tangata nā o le mafu anga le nā wai mena ngā ia nā au mai ene ngā ngā le topule ngā ia ia te tatu ia tatu tatu e tau e mai te ia e mai e te ile mana mani maa nosi te tua i tau i se wou i se usu e mai fwoi ngā ia e mai fwoi nana ling mai le ngā ngā le tu na ia i lo ia te oi ia e ola si o langa i matau i ola si o langa aua ni i whai o se mea le tonu lumo le tua so le tāua leo o le lingi mai o le mana o le ngā pai e pule ngā pa ia i lunga ia te tātou. Anene. O se manatu mō mua e ona tātou sila ipo tātou ai le tātou au tū. Mafu anga na whaatali ai le ngā pa ia. Manatu mō mua o le lilingi mai o le anganga i o le tua. Se tatu tilo lai whai pui e sufitu. E sufitu wha mai o na aso e ngata ai o lo wha pē mai le tua. E hiu ina o lilingi ifu. Lilingi ifu ai lo wanganga i lunga o tangata umalava. O le fasili le tatu tilo whai pui. Lele e winga le pula lilingi. Ia atatu te tilo sisi whai winga le pulilingi ia o se sa ia o sisi upu pua whaatumu sisi upu o se me whunga ewa o ngau whai te tainga a whai se tulou pa whai te tilo te le floa lo whalepe se pū wunga le o le mwhai tano lai palu se palu o le whaatumu la ia ina aone ia ili pū whapena whi awala ina awala tā i tā vali ke o tātou atu i sā mua i ai omu e pēnā so i atola o whaina lunga tau whaatumu na i awani na i la mole i awala o lewa o umana fola mai a Yesu i ona uso le sosoani o lea na whaatali ona uso i le anganga i le anganga pa ia na e whaatumu lewa tele tele ma fia ata mai ma le iloa lau soo i o lato whaamulongo i o onga Yesu i le tōtau sanga ma wao atu ma whaatonu atu i lea lau umana na lato wa onga Yesu lea lau whaitu Yesu whaatali la le anganga pa ia whaatali la le mana tali le sosoani ale se o nome sosoani ta ele me fai lo ona fai na lo o se luta fule mo tato se o nome ia se o nome le ngango le tua ele me fai no tato lo atu le si tu o le tato savali ioi e moni uso matu fa fine e ta ua e rampa ia e fa sino ala ma fesili ai ma tato tal no ai so ani mi o tato langa fa le nganga mo tato langa tamu fai pe ale se o normal nganga i o le tua e tato te le loa se fa linga o mai le tua o yauna fa sino ai le nu pe fret ai na tu lo i o ona le tua ia ta ua la vale me ale se fa linga le fa nu ale ngang pa ia lo ia fa linga fa ali mai at oi ole mana ole ngang pa ia hu tato ia te ia ona va ai le lisi tu e mana ole tua e mana ole ngang ole tua ia o ai so visili la mo tato ne ta ole le winga lu pulilingi lu winga wa lingi mai lu winga ai potete inga eta ele na lingi mai la ia le vai e fa lu winga le tino e wa e la mona i se me wa sui lo tangata
pe una sauni ia foi le Samuel e fa u le tupu o tavita fa mai nei ngata nei le sua o le lingi fo una au mo fo la luna ava fa lo ina e tavita e se me lo fa lo tavita le ngata o fa lo le sua u ta fe ai ese sili se me lo tutona lale me o le mano na pa e u fia ya te so e fa pena sa te ni tupu le aso Pentecosto le na venga mta puelo le o tatu te lo fa no me lingi fo le o le nga pa i ma te la te huma ya o lo wina ma fui e me pena mai wa esele la hono wala to tautala ina nana ese ese wala to tautala ina nana ese langa ma fu mai ona wali lingi le nga pa i lo ngia te lato so e mana mi lo tato talia nga pa i e tachi si me awani wala le tato te ko si tato auto le wota mu le tato le upu na valo e perfetto io la soluta mo tato nei fu leso nei fu tato faso e nei as ia fata nu na le valo angana o mai le ngapa ia to i le wala ngai fata le uta nu le valo angana valo e perfetto io i le ngana venga mta po i no tu lai pete but to refer ye perfetto io asia langa le uta nu i le taimi na le lingi fo i le ngapa i le aso Pentecosto le smeta tu ti lo i le ngapa ia fa mai fa po sufit ona aso ngatai o lo fa pe mai o te lingi i uno le lingi fo ai lo wanganga i lunga i tangata o manava o le anganga te lo tau le fa matala le winga le upu o le the Holy Spirit o le anganga pa ia ai o to mai nei tai a opo le aso te fa manatu ia te oi o ai le lingi mai o le anganga o le tua o le anganga pa ia o tato i loa a tau lo le nganga pa ia o le situ ma lo si lea o le tato tumu lea ia ke wisu le tumu ia ke wisu o ia le nganga pa ia tongi ato oi ia le nganga pa ia le nungu tumu oi so i mana mia le faa tumu tato i le mana o le nganga pa ia so le se e alo rafai mai e lau Yesu no nanga ia le spiritual side o le tu o le olona nganga so i mana mia le nganga pa ia e tatu talia la ona faali mai lola ia revelation ma mea le mana o le tu e fata unu lula lai me tatu tu fi mai nei i tangata uma o le nganga ia tau tele sorry no tatu oi pe a tau tele me fita tanoa tatu tano no le nganga ia na ngai tau tele tele fialo tele loto a te fia mai le mena fata no le profeta Joel lingi mai no na nganga ia so se lu tau le mutato usma tu fafi tatu tangia le mana nganga ia le ngata i leo perfecta mai ai leo o tau watali'i ma o tau a fafine le ngata o tatu talia a mai lo le mana i ona tatu tau talala i ngana sesi ona perfecta leo o tau watali'i ma o fafine le mena ni tupu le aso Pentecosto pa mai o whaalongolongo i fo le moto tangata i la tau lava ngana whaalongolongo atu tangata la u perfecta mai a au so o manisio sa i tutonu le laso Pentecosto o tau tala i ngana ese lo whaalongolongo fo tangata o le tau tala mai la tau i ngana i tatuna le o maue o mau mai fo i le tatu mtau poe se ngana Samoa ya atonga whaina na iai toi loa lai te sai fu Samoa sa whaalongolongo atu la kautala mai sesi o ni so o Yesu se ngana Samoa ai o le ata lea o le whailonga lea o tato i loa o iai le nganga o le mana o le tua i atu oiba o te fia
Ke utilo pe mea le. Perfecta mai le o toa fine matali. Usu mtu fa fine le o tato iai i aso muli o le tato sa valinga ni nei foi miliuma po nei foi periota. E o tato iai aso fa intao tato fa un longo tele me ututupu. A fai o pe fa longo o iai se perfecta o se tasi o perfecta i at oi o fe perfectane i se fe au mai le tua o mole i Italia me no fa la ma fau i upu o perfecta mai se tasi au al tato ai maulano ai pe o tato te manatu i pe fisilia pe sa po le tua le tu pe le tua la nam ta fa yo na fa au tato manatu peta matatu talia au mai se uso postu fini e mo me ma foi me no foi me no perfettane me lo to atali ma fini so la ro fa malule o lo tau tala mai ai le perfetto yuelo ma l'apostolo pe te lo quote ma l'apostolo pe te perfettanga perfetto yuelo le ta'ua le perfettani prophecy prophesied perfettani i le tau whamamamale upule o telo tatu i loa a iese upu wa valo me eise a una le to ya toi i e tauna te lia alfasili a whelana taunu whaatino e alfa tino ngane na whaie i mtapue malunga mtapu aren sa whaatino la alfa tino na whakamimana nato ana pongi ma talo msa ili mtufutufa ma whaatatali i aso di lini menga pa ia lani menga whaie apostol pena nato whaatatali ma angponi ma talo ma futatu le tu so i mana mia whaatino Ena fola Yesu la arwina awina mele tasi o swani whaalongo i apostol ona lato rola whai whaatatalinga laimi rola lato whaatino e whapena se au masilu tau ti tatou se tasi o yeise mea lofa perfetane se tasi o yaile mea lofa ne ole wha mea lofa ina ne mene ole perfetane Prie for Jesus we will honor for you will not allow in the perfect. But amanoshi ya te tato usum tu fa finta ma setina. Aote nofo aote ma aote pala ai afi o val aule tu oele o lo tu fingane o lo val aule ia e tau to anga e fai tauna na fionga e to anga te talo e to anga an pongi a mai e mateno mai e au le tu ya tu te nona nofo mai nisi ma mata mai nei po kalami ma fa o ia le o e le au le o e se tasi wa ngai nei au la tono nofo mai se perfecta po ai la tanga te fa no au o discard se tanga te fa pewa o le fa ta ina la me alofa as a prophet au se ma te lu tau ya oi usum tu fa fine awate o te nofo o te fa vai o te mana tu na se mea la ni fa yo la ni fa mula o me no fa nei te mula no ya to e fa ta no fa ta no na ta fa ta no me no fe na ye perfecto yuelo le o to quote mai l'apostolo Petero ta fa ta no le ta no la so petkos le o ta no Absoluta mutato, taun fata me o valo me le tu of the inga a fai o yese fi au le tu ya oi e ta lu tau ya semi me la tu pu tau ya ai a o te fefe tu lai alo ta na tele lo pe tu la ve ai mai ai o ia na fi au ese tele o foi me na famtala mai nei o matua sala lau experience foi fi auna mai au auna le toa te lau enta nua ona ya usau stai fi auna mai le toa misi au ona fa pena foi
le whaingo le mea lufa ne perfect tani. Te lo tanu nola le te perfect tani te tonu le kālesia. Whana le kālesia. Alo tanu noa se au mai at o individual. E kia lu tau tangata lea wa o isi perfect tanga e mai as a public. So i te whana le kālesia. Pe te tau tala te me te la ngai. Alo tanu noa e se au lai mai le tu e tau le tau tangata. Ona le tau. Al preftanga foi len fai e foi len fa matala e pete. He quoted as a public len tala noa fa la we tele lan tano ane fa tau ni fa te toru mo tanga te mene tau tale perfecta ye. So ye la si taimi e tanga tau o fa matala ma le au le to la matala se kālesia po le ala au discourage nisi o tangata ma whaiwhai ai ona te manao te so atu ma so ani atu le tātou awusu au kerisiano i tātou ave i o tātou upu whamanusi ave upu le lei ia mamanai upu apopua i ma whauwhau tu ia i lan mea lofa ni e whale lei nā tili. Awa tātou te mwhai e tape i la lona mea lofa. Ua mai e le tu e le tangata. Amen. Nisi me wha mai e loa whaalinga i o tau tau le lea. E loa whaalinga i o tau tau le lea. E loa whaalinga i o tau tau le lea. Nisi me tāua lea. Tenga tau perfect tani o tau ata lima whina e lo o tau tau lea whani. E temi e experiencing ai mea pena. E pi e mai le tu se whalinga na tia. O te i o whatu tu lau si matu ai. E na o whaai mo mol mea nea. Na o whaai mo mol mea nea. Te tunu na tino fumai a le. E nai sa e experiencing a fo nei mea. Le falling mai le watu fa you know as alert message it's just a warning le mai le to ya to ya te fina e ta u e se tas so le ngana u fa e lo to fa linga to le so e te me e te ya o fa ali mai le to se fa linga ya to e te alo ta se mea pe a mai le tuatu e se ata whate ta inga pe na loe le apostolo Paulo le whalinga le tatu sile whitala na alo ia Paulo unono muna me sosoani pe le apostolo Peteru ne wa whaalata mai fui fui le tuopulanga ia le vision ia te ia alu le whalo Corneliu ia tele lava ia whaalinga na nai loa telo tangata le whiunga le tu ai mela tango mole te tatu afu yese whaalinga na i loa mai sile fi uso mtu whafi ia alu e whatau fa monu ia alu tanu noa i la whaifi au ia alu tanu noa se uso se tangata i positive ona mawhauwhaunga tangata i positive ona manatu mona au te alu tangata ngale whaalinga me te latu e whaatau wemu me te pēni tatu tangata tu i loa sa iei ia tangata ia na whaangolongo le papisonga na pa ia. Sa ia tangata sa latu whapea uru atu alongo motinga latu lava ngana lo tau tala mai ai. Ia lau kusto. Ia o isi whamio whatau wimu ai uana nā latu. Ia awana tatu pio tangata e pio whaiwhai pu whamasino. Pio whaiwhai ana le move ole ngana pa ia. Ai a whaitatu matangata ia latu concern ma latu wawai. E tā wana latu mamala manera o tupu. E na whaali fule atu atu oe, se whaalinga i atu oe, te alu sosoani i a Tom, te alu sosoani i a Jenny, te alu sosoani, o ai lau tangata lo whaali mai na ngangpa i atu oe whai. E alu i whaatene. So te winga na tato whaasoa nei asu, langa te lele mea i whiwhamatanga, au te mana o mai sao tonu. Na iaoni si mo tatu langa whaisina te leo whamatalanga o mea taitasi. An mea tā ole tau mai atoe. Ole i valo anga nen whatau mo. E na tau tala i pena mawalo prefeta i ero.
leo whatau nuu le aso Pentecost leo tu la le apostolo e teru o whatau nuu mato koutu mai le walu anga na mai e prophetic welu amen hallelujah so ta ua la sulu tala mo tatou le ngata tatou talia e lo perfetane au toa fine matali ala ngata fu le lo faali e tau ile tuolo na nganga i tau le so afa ye se faalingo mai le to ya toi e fatau amen le simea fa mai fai miti fo yo toto ina o me sa dreams e fai miti fo yo toto ina e se fo tawo nemia le ngata perfetani le ngata iliao o faalingo le ngata fo iliao o miti e fai miti fo yo toto ina tau tia ia mea fu mai le nganga le to ya tauno tatu tali langa na ia ele mena if we receive the Holy Spirit aveta tu tali ma pa e fa alim fa ilo mai le to ya to mea lilu ma mea fa tau nu tatu savalinga so o ma te o nga fu le mo tatu ma tua me se lava pule patino lava tan mo tu ina so lu tau fu le mo tatu tama ya tatu pala talata ile mano la ngampa ia na i fai lo mai miti mea o le ngango le tu langa tau mita o nganga o na sa pa o tau mai fui o ina fui ha o le tama ma fa matala fui lana i fui miti na aia ai o le sta ngata o te mol mau atu na tau nuu ma fa maoni na miti sa miti ai ona le tua sa yele tafa mtala ale miti au le tofi abatu ita e moni pa maoni menu miti so tau fu na fata unu na fata unu e tama le miti na fai no ya te le miti na no fai mai wa wena ai ya tu o fausia se ho ki le ele tau fai lo atu au le miti ma mena na mai le miti me se matau tia me fausia le ho o le fai ngoa le harvest e leo tatu iau ma tatu silifia lewa tatu titilo i loto pa ia o yesi ho te le ia ma le ngola tu se le harvest center ia au miti nasa au le fai miti nasa miti e loto ma sa va ai il mele tupu ia le la o tupu so se le tau fu le mo se uso se tu fine ngat fu le tama e awani e fata mana pe awani fata le nei fu me alofa nei fu me ta o miti langa mai le to e me e awani fata nu lo tamata o ni me la tupu lo ainga se wo se tashi e me fu le to isi me e te miti ai yaona e tu talo ai e ini me e yaona e fautu ai so tauna fata nu fu ile me na mai le tu e tatu e miti e ta ufu so te mana fa ilo tatu e o soma se tu finu fa na mai mo mai e ona fata nu me no fo le ngano le tu e tatu o tania leo le mana le ngano ia ona fa ilo mai leo le ngano le tu e me lilu o ilunga amen es me da tutti lo mo le fa ipu e su valu mai su valu mana tu mo lua o le lingi mai le ngano ia au na tani au na fini mai ve kusuma valu o ia na foi o te lingi foi lo ngang i lunga o na tani ma o na fini ia tu
la tau te perfecta mai ai. Tai whai ua mena, pepsu bag, o ia aso fui o te lingi fu ai, lau wanganga I lunga o ona tani, ngā o ona fini, la tau te perfecta mai ai. Pese anu tai whai ua i le upuvalo anga lena mai perfecta I elu. Nina aso te lingi fu ai o nganga I lunga, ia o ona tani o ona fini, la tau te perfecta mai ai. Mali fu imam ia manatu ma tufanga fu unisi una le tua le winga fu ipunei ia atotonu se ta lo inga ta me te tata wele fa ino ngase tangata e sawele ngango le tua sawele ngango le tope atatu ayaile ngango le tua toi ele fa ino ngapu waila ona ia mainan fi au le sefi au mai le ngango le tua a fai wa a fai tainga fai ha wole fai ha wole fai fi au lau tai loa e o tina ma tama e mana tau lea ma tamai tai loa e fu le mea alofa ole perfitani a fai wala tai loa se fa alinga po se vision o te alawinga lato te o mai talo tatano mai miu aie. Ia mate talo mana hono. Ia pe sa auli e whaeloa atu I lana kalesia. Ia po se mea fui e tatanoa I mao mate talo wai. Confirm o le mea wa mai le ngā o le tua. So se le tau hule o matatu. E le whailonga e le tua se tangata e mai na whiau. O me taua na whaipule, mai ngata o lilingi mai le ngapa ia o auna tane, ma o una fine. So, I'm sorry, te whapese se nao me whai e tamaa po ai lawa e mai le whiau. Na wala mai fo I eta mai fo I on time on fini so sesi e sau e au le tu so se luta fo le mutato e tato fa la talata le mano le ngamo le tu ona mai ne au e fata mu le mutato na mai tato tilo termine mutato ya yaso ngatanga so e mana o mia la perfecta upu valo ampo upu perfectani e mana mia upu fa perfectani nei fa perfectanga na ia mawhai ona drive tatu nei vai taimu tatu yai nango tatu te utilo ma tatu o mai ma tatu I lua la fionga le tō mani fio tau sanga o tatu fa alongo ma o upo le tua ai al mea tau whai tatu nei taimi ma nei vai tau e ona fa atino Faatino le upulea. Ia lau tatu tiro. E mana o mea na si au na tane, ma si au na fini. E mawhai o na perfectani, ma perfectanga. Ni mea o latu tupu. Ni nei vai tau tatu ia. Tatu ai atu o tele ia. Ia perfecta, ma apostolo, ma whaifi au, ma whai aonga, o matanda na a mai o lato whiau, ma lato onga, ma lato le songa I le ngata I launga mai I le YouTube, ma nisi lava media, ma nisi lava mea se le whailonga nau tato I lolo, o tato I aso ngata e tupu tele ai le whiau le tu e au na tau so se lu tau while mo oe se o maso salo pea e fa pea lo ye ile se me ile ai oe se fa lo ti o fa malo se ti oe te le val me alo mana o le tu fa nga lo tangata e ma fai fo na na fa nga lo ta le ni o se me le as a prophetic message e lo ye upo pese ti tala no atu ai se tasi e fai na fa nga lau ta le ni ole fai a onga
e mawhaina e perfectani mai perfectanga i se tangata ono mna misa o soani so i tele mea e auna tātou man ta e auna tātou whesa soani i o tātou uso e ua lost e ua lei loa lau langi mei e auna tātou whaia ine whai mai ia ine uwha mai le ngata uri lingi mai le ngango le tui au na tani au na whini pere mere tele na tata noa nisa tangata mai e lo i se tau tele o whaunga ino o tina po tulou whawhine po tamai tai ngā luanga le tu ai o te lu tau ia o e ma sosoani te tātou nei allowed tātou whaatanga ia fu le tupa o tina a mai au ma perfectani mai te tātou langa lefe mai ne perfecta yuel i sos tangata e perfecta mai pe tau tala mai se au mo tātou mo nei vai tau so se lu tau na mo tātou ala winga ia tina manisi nava o wai lava sisi o le tupa o tina o lese wala au le tua mana o fia fa evangelia fia fa apostolo fia fa perfecta le lava ia tu lunga mfai pauli mena mana o le tua fa tino ia fa tau nuu e nā wala au e le tua ia to i fa tau nuu e nā meo wala au to i le tua ia to i ala mai le ngampa ia fa tino lunga la tu se lu tang na mo tātou so o tatu tilo la tatu fa so ne tai nei fu tai ia fa tau nuu walo anga i lo wolanga o wingo al tatu o tu ono le tatu tilo ni mena valo mai perfecta juelu o mea la tupu o mea la fata le la o ngan wenga mta koelu le fata no e la apostolo pete le mea na valo mai ai le upu wala anga na valo mai ai perfecta juelu ena fa tinu le la mea na valo mai o la ngang pa ia le infection of eyes infection of eye langang ilangai ulangang you can't see in your physical eyes ale mela lawa fata mu walo ya to we ya ile fa longa na ko to we tala ngana se perfect po we lo fa linga po e fa po lo se miti mai le to ona we lo we to ko ina ngana pa pe ni sila me te tilo ai tatu whaasua ni iau whatangu. A whai si uso, se tamā, se tina, se talavou, wai lava se tasi mwhai whaononga mai tatu whaasua. A whai si o loo tautu pea, o loo masau salo pea, piwa whiuna te lia le mana ngāmpa ia. O se tasi neo whai longa i loa tātou ua, o iai le ngāmpa ia, ue tautala i ngāna se esi. Te wana o whai loa toi awa te whawai vai, awa te whiu, awa te mā, e toanga e te talo mai sa ili le, e mai futafutara o nganga ia te ia. Whaatali rei te me, e li lingi mai e le nganga pa ia te ia, e te tau tale ngani sese. So i mana mia la le tatou sa ili, mana mia le tatou whaatali, mana mia le tatou aopongi, mana mia le tatou whaatatali. Ia ona whatau e lingi mai o le nganga pa ia te ia. Nanga tāhua, a li lingi mana a whai i tau tala, i ngana sese le ingo e lo ia te oil whai longa nganga pa ia, wha whai loina, le mano nganga pa ia te oil. E tele isi mai o inga, a nganga pa ia li mwhai ona tatou mwhai ona, ni whai no tatou talia. Lele munga le whamtala. A pai mai le mana nganga pa ia te oil, what we're experiencing, a pai mai le nganga pa ia, ia te au te longa ina ro te ino wa pe se mea wa o wauru fia te pua i o si itia ai wala ngona i lota le muti moia mea ma mwha mai ma whai longa pe wale mwhai tai tonta lia ona te tali le mawhalo sau ona ala i leo na tangi telo istangata ua tangi ai istangata pe
Lau o stangata o piwa pe whaari meo le mwhai o stangata o ata o stangata o tawhili o stangata o ngatete o stangata o tamoe. So au ne o tato whaamasino ina au ne o tato whaamasino ina ngai wa inga ngā paia. Ngai wa inga ngā paia ei loa wai ati oile ngango le atua. So o vea taita ele me whai o taita te tali le mano ngā paia pea o ma pea pai mai o ia. Ai a pai mai ngā paia ele ma whai sisi ona te tali asia lango le mana e paia, lango le nganga e paia. Nefa mai o tumu ke wiso le nganga. So mina miolo tato tumu le nganga paia. Lea la o mai lane pai mai lane ngā paia toi. Ele ma whai o tino te tali le mano ngā paia. Lea la leo e vai isi usu matu whawhine tamati nā o tangi. O le ngata o tangi, le ngata o taawhili, le ngata o ngatete, le ngata o taawhalewale, le ngata o tamoe, lisi tūma. So, o se watu lea se le sona mo whaamalosi ma apopua e mwhawhautua te tātou usu matu whawhine. O tupu se mansa ngai ngā pa i e tonu lau e kāle siapo whea hamon mole aua ni e chargina, aua ni e whaamasino ina. Aua ni e wha pewa tulou, pewa leanga po lea no tu i le toa. Aua e te whaia se mea te whaamasino e le mano ngā pai. Langa mtau tia. So ngai o hinga ngā pai e pēa ni ningi mea tu e te whaamoina ma mafu pēa men tupu la foi le tupu tāwite no sauni tāwite whau. E whapena le taimi na tupu foi le aso Pentecost langa le mele le whainonga le tau mai o lau fai wafi. I lato o lata nau ia ngā pai ia taimi nei ia tato tele mwhai te lupo ia se afi tulou. O le afi le whawinga i tātou. O le afi le ngā pa i hoi ati oe. Ai o inga i hoi langu a ina le tangi. Roa inga le shout. Roa inga fia ngā tete. Oi ati oe le mwhai ni lo tino ta fiofi. Mea sili ina mea uma nei o inga ngā pai. O lo tau tala i ngā nesese. So, awa te papoli. Awa te whewhi. Lea se whi au mai le tu atu oi tautana. Lea ngon whainonga nā ngā pai. So ngai o inga ngā pai ia le mwhai tātou ona tātou tā whiwhia. It's very powerful, it's very strong. But we have to focus also iai se per upu par. Perfecta mai. Se per perfectani. Ia ngā oi loa e oi atu oe le mano le ngā koe. O lo tau tala i ngā nesesi. O lo tau tala, lai mea tātou whaangolongo i tātou tala. Mea whaalongon mo tangata o tau tala mai lau so. I o lātou lango ngana. O lata leo wa lātou loa. Lata elo i loa tangata i au lata i o i loa. O lo i ai le ngā i o papatisu i ata i lātou. So se lo tau fole mo tātou. Se uso se tu fini alo sa ili pia o fi maua sa ili ngā pai. Te malau lo tau i atu oe. Lei se whainta. Lei se whainta sa ili ngā mana ngā pai. O na ole whaamamau e se oe mai nisi mea. Whaamamau nisi. Ia wisi le fielu winga whamtalanga. Ta ua e olo mafuta tu le tu e ano te talo ma le ampongi ma sa ili o te ia ona te mana e sa ili mai ni mano ngā pa ia. It's so powerful. So nisi ne upu walo anga ngā wawalo mai perfecta yue leo whata nuu ili ngā luenga na mutapo e lua. So se lu taule mo tātou Lau te usiang. Ia e tātou whalata i le nganga pa ia. Langa te whaali ma le nganga le tua. Mea o le atu tupu. I aso nei o tatu iai i aso ngā taanga.
O la po le matanga o popo ngala o tatu iai. Nei vai tau tatu iai. So e mana mia the Holy Ghost movements. E mana mia e te tatou le mano ni ngā pa ia. Le sa vavalo mai perfecto vialu. A leo fatu nuu. Le aso ni Pentecost. Le ne tau tala i la apostolo Paulo. Sau i la apostolo Petero. I le moto tangata. So se lo tau le mo tatou. A tatou talia ngā pa ia lo moringa. E whaali mea te ngā pa ia tatou. Ia whaalinga. Miti. A perfectani. So se lo tau le mo tatou. E auna tatou ta connect pēr ngā pa ia. Wha mumu la le mea lofo la mai le ngā pa ia te oi. E auna wha mumu. Wha mumu. Aua te pole po wai se so whai atu oi. No. Wha mumu pēr ngā lofo la mai le tu oi. E auna wha atini. Nā repo oi lau mai le whi au. E te tau mo le taimi nei. Mo le asu. Ai tau na tau. So soyo o se tatu whaasonu nā nei asu. O le tatou upu nāru, upu waloanga. O le taimi. Whatau nuu le waloanga no mai le toi atu oi. Whatau nuu. I whamungi le toi atu oi Yesu. Amen.